Alright, ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenze kanje mntana sekhaya awulike ivideo bese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel ungaphinde-ke futhi uciphize i-notification bell ukuze uthole ama-notification-ke uma kukhona-ke ivideo siyifakayo. Sikubhekela-ke nje ama-transfer umazi akhona-ke kuyona-ke i-Betway Premiership sokubhekela laphana-ke kuzona-ke ezimnyama i-Orlando Pirates-ke udaba oluthendayo-ke njengamanje-ke ey'nkundleni zokuxhumana okukhulunywa ngalo left and right-ke udaba lokuthi-ke ngathi-ke isisey'thebeni eye-Orlando Pirates-ke okuhlanganisa-ke neqembu laphana-ke iBaroka FC. Orlando Pirates-ke kubikwa ukuthi-ke ifuna-ke umdlali weBaroka FC laphana-ke ekuthiwa kuyena-ke laphana uKabelo Jose Tsile. Orlando Pirates ngicabanga ukuthi-ke umfana-ke imbone kahle laphana-ke kuyona-ke imidlalo eyama-quarter finals eNedbank Cup. Orlando Pirates impela ekuthiwa-ke kuyathembisa-ke njengamanje osekulindelekile ukuthi-ke mhlampe siyibone imsayinisa-ke i-pre-contract kusho laphana-ke umthombo-ke impela-ke othembekile ongavamile-ke ukushaya eceleni laphana-ke i-unplayable. Orlando Pirates-ke impela-ke siyifisele inhlanhla ukuthi-ke imthole lo mdlali-ke ocishe-ke adlale ibhola elithi alifane naye-ke umdlali-ke esinaye-ke laphana-ke kwezimnyama uRelebohile Mofokeng. Ngokubonakala engathi-ke impela engagcina-ke ehambile okungenzeka mhlampe-ke isizini yakhe yokugcina kulona-ke ibhakabhaka. So i-Orlando Pirates-ke impela ifuna-ke ukusayinisa-ke uKabelo ngenhloso yokuthi-ke mhlampe-ke azo-replace iyona-ke igap eyovuleka emhla kuhamba-ke laphana-ke uRelebohile Mofokeng. Iyona update engiphethe-ke njengamanje, like ivideo bese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel. Mina nawe asihlangabezane kwivideo elandelayo, nisale kahle.